Niyang okay paniton malanwaw na rakso Pohnpei waun ki sanan kan ko lukan ko nanalam ko nan kanyay ko wow choro rong sapal machay kopna koryang kopna speaker and legislature song kopong labalabakan nan kanyang chiya mumot sa government o John Pohnpei usap pechawan luka kuran koras song nan sapal machay mga Rahnwet. Ngay sa Nicolas meban pechawan kalile ko kupurakan hautapen sa palmachay mga Rahnwet. O iya charalapen sa palmachay rongkan kayo an official result and resource and government and colonia town o Korea layer side plantation pan pechawan wiya program programmen wakran. Rong sang kolonia wain Pohnpei, panian rong na sa palmachay region Pohnpei, pechawan na natira rong may pitpoy tanusus, laban government and kolonia town, ang ser and mayor o council tapuinin ko kusanet kaisa, and kolonia town may pechawan miyawir, o pechawan musakla ni no Pohnpei sa Priyaw, and parnya kitay sa tuwang nan kolonia. Mechawiya hanap sa result, henusus choro, henusus watch. Ang seran mayaran kolonia town, may pachawan poita tapayamaw na nusus watch, yay pachariko cheka, niya pachawan na natiyang sus limang kisi sa kayo. Ang ser and council, tapuinan ko kusanet, and kolonia town, hangewew labitikan, ang labiti te sectionel, yay Magdalena Arpernet, ususap ko isi sa Palimaw, o Ramya Tuwing Junior, ususap ko tayo sa Ksilo. Ang ser and council labiti Riyaw, te section Riyaw, Randalaro, ususap ko manaysa, o Molten Lepen, ususap ko sili sa Palimaw. Ang ser and council and deputy te section Silo, yu ko nakasina usus, apkutway sa Klimaw, o wantalin wali ususap ko wali sa Priyaw. Ang ser and council and deputy te section tayo, plimanenro ususap ko paisa, o cha colors ususap ko paisa. Ang ser and deputy te section Limaw, Kasyaranyan, usus isi sa Priyaw, o Marita Samens, usus isi sa Priyaw. Met kasalatar memiya, usus choro, te special election, tan pechawan uyang lukti sa section watch, mepil kasantiyan, en miyawi, nitisan Priyaw, en parya kiti sa tuwaw. Ang seren lukti, wano, te section wano, takasiray usus wanay sa tumaw, o tiksan wachip, usus limay sa piso. O ang seren council and lefty te section isu, wan kolonya, Carlos Plason ususap kapayo, o Spencer Norman usus isi sa piso. Korea o kain sa plan sa palmachay Rongen Rahnwet, Philippines ang Chapalonia White Pohnpei. Panian layer side plantation tan pechawan wiya program and wapran ran kaulat no pampatis silisa kan parya kiti saktuaw. Mechawiya par pasilisak silo me saman programa chatan pechawan wiyawi. Puyan yang sawasawiya kan tatapan program and wapran watch. Kulena kita register kan pechawan chapta, kulap wano mensa, o programat kan pechawan chapta, kulap so mensa o pan chapta, sang luwasan kaston Pohnpei, te Pohnpei cinemas, o kulena ti so Japan size te so Pohnpei, o pan miya t-shirt, pan pechoyang railakan, me pan yang pechaw program watch. Met kwen yang kacaman o apaliwya pantatongkan o sawasakan me panyan layo site plantation kwen pachawan wiya o wen Pohnpei me panwatch wiya pa kasilisak silo. Main ko yay mechakan au tapan sapol machan Rongen Rahnwet kananganan kubran koros
o kasalinda. Berapa